Isua'N Mite Kalsan velo Ziaktu Rev.Dr.C.Lalruatthanga Chhiartu J.Lalrinnunga kan Bible changin nga na turhi chanchin tra zo hana ziak bungsom pali chang som le pariat fashain ka kalsan lawang cheu inhena kalau kal le ang kumsang khazariat somthum panga khan Madagascar Chhiarkara lalnu swal tak arana vala chuan nasatakin Christian te atidu da an ramchunga missionary omzong zonga not chuaka Christian te angai sa a khama te anam thlak tira mitam tak athata Christian then khatte chu ramhnoya te antlan chia a puka te arukin pathian an fakhau thin Christian te pathian aya an siam chop milem chibai buk turin mi te atiluya nima selami te thinlung ero ane chuang lo pathian chu ami te hena a om rengani lalnu ranavola nasataka Christian te tidu da tu chu humsang khazaria somruk pakhat a aborala athi ve le a ayo tu lalnu ranavola tru chuan milem biakna ati topa milem puithiam te athat chimita aram puma Christian chu aron parvula Christian lalna achang le ta ani lalpan ami te akalsan lo ti avachiang em harsat na kan nuna lo thleng te hi kan nuna chatua nin acham hlendon lo kan hun tona abuaina harsat na le mang an tok thin maila min cham chil hlendon lo buaina le harsat na mang an na le hreom na chunga leng engkim chunga thunei tu Isua Krista chukan pathian ani a fashain min kalsan ngai don lova mang ang le lungaya kuntlok tlok turin min hoisan ngai don heklo Madagascar Christian ten hars na le mang anna ti du da na le hreom na tuar na le thina antor lai po a an lam hoi reng tu pathian khan akalsan ve ngai lo awangin zalen na ape a hlim na ape a thlamwa na apele ani voina hian lungai mangang le thlabarin i om ani mai thei lalpa lama ithin lungda tlatla alam hoi tlatla harsat le mangan buai na le natna thina mun po a ami te kalsan ngai lo tu Isua Krista chuan hlimna le lom na na sajok apele ngei don che ani lalpan akalsan lo siti hriala ama ngakin ichunga athat na lo thleng tur chu ngakin lo trang fan mai ro le